Kidaloy kari lom jaintia hapo ka chatri yong kadaloy kari jaintia dahir ki chachnong mukro ka wm hapo ka ilaka Shiliang Mentang West Jaintil District. Ini ihir kidaloy to wo pentengen wo mensim ya kachnong mukro we kham tam ya ki manyung ki wadadu ya ki wahayung hadin wacha siat haki pulit ke Asam hey step ka arpawa terik ukon chonglan. Yagi daloy de yak khmat da presiden yang ki udaloy ki ilaka raliang uchawas lengdo wa usketri udaloy kasat pator udaman lakasyang. Hagani kesngi depan man yaga yalang hamadan mucher hachnong mukro hey amlang usketri gachnong uhamar maskun uda pelai le yakani ke yalang. Neliang ki daloy depan sngau ki ye mensim wakhia wada jia ini ikam ha gachnong we pen sngau ki ye sngau lem chakiman yung yong gachnong. Hagani kesngi uwi nagi wahe chnong uke lamin da khanau haki daloy ye wada jia ha step ka arpo artering he wada khana cheu wa ini ijia mto nei daw ki din tang wa hadin wa chara ki lingut ki wakit ka ba haki pulit Asam we ki pai ba da lai da wa ki wo pelai no ye ki ni ki lingun tang wa ki pulit wa ki forest guard da thambor we da siat ba ki ye ki pai ba na phang hadin yong ka yalang da ye ingu blai na udaloy ki ilaka juai upuramon kenjin. Hagani kesngi ki daloy dalai pentengen we mensim ki man yung yong ki wada klan we de yarap ki le chakini ki man yung nei liang kini ki man yung wa kachnong mukro le da kit bok ki daloy knang wo ye ki usen char hok ye ki ilaka kari wa ka jai ke pateng men rit men kawi kamjuk di khatar daloy la yo epi daga mesin gawa sait ko khia ga borga mesin yang pi man hila ga ri ga ni ga gruk yang ele yo poi ka saga ngomot mo ga madaman ni ga prathai di sini yo suk yo sai ga merit minggu yang ni